طلاق از طریق تلفن یا SMS تا کجا رایج است؟ با کدام دلیل ها مردهایی که باید سرابان خانواده ها باشند دست به این گونه اقدام میزنند؟ طلاق چی پیامد در سرنوشت زنهای تاجیک دارد و آنها را به کدام راه ها میبرد؟ در این نشری چشمانداز آزادی پاسخ به این سوال ها را میجوییم، البته همراه با مهمانان در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. سرمتخصص ریاست فتوای شورای علمای تاجیکستان جمال الدین خاموشی، خبرنگار حرمگل قادر و رئیس سازمان جمعیتی خیرخواهی زمان برفیما غنیوه. مهمانان عزیز به چشمانداز آزادی خوش آمدید. دامولا خاموشی، به صورت عموم طلاق از طریق تلفن و یا SMS یعنی پیامک از نگاه شرعی، از نگاه مذهبی حنفی تا کجا درست است؟ در صورت رایج است و مورد قبول قرار میگیرد که خود همون مرد اعتراف کنه، یعنی اعتراف کنه که واقعا او خودش تلفن زده است با این رقم و همسر خودش را طلاق داده است، یا اینکه SMS رو خودی او نوشته است، یا در حالتی با طلاق تلفن کردن او یاد دارد و یادش هست که در حقیقت او این کار را کرده از وقتی که اگر به یادش نباشد، در خاطرش نباشد، در حالتی مستی کرده باشد و در یادش نباشد و شاهد هم وجود نداشته باشد، اگر طلاق روی اعتباری ندارد. و خب حرمگل، از نگاه شما با کدام سبب ها مردها زنهای خود را از طریق تلفن یا SMS طلاق میدهند؟ یعنی آنها جرأت رو برو شدن و توضیح کردن عمل خود را ندارند؟ تشکر. چون سالهای اخیر طریق SMS مد شدن طلاق پیش از همه فکر میکنم به خود رشدی واسطه های اینوواسیونی هست، یعنی که من تلفن و موبایل و اینترنت. چون چرا وقتی که اونها از روسیه و یا از راه های دور طلاق میکنن و اونها یک روز نه یک روز برای به اینجا میآیند، ولی عادتی یا فرهنگ تاجیکانه است که بله چشم به چشم طلاق دادن خیلی کاری دشوار است و متاسفانه وقتی اخیر مشاهده های ما کردیم و هم یک تحقیقاتی انجام دادیم، وقتی جوان ها به روسیه به مهاجرت می روند در اونجا متاسفانه زیر بعضا نمیدونم یا رویه های و جریان های میمونن که زنها رو بیشتر در دهات من در نظر دارم و مثلا مذهبی شدن، سطرخ شدن وادار میکنن و یک شرط های میگذارن که اگر بدون اجازت من تو از خانه پدر من بیرون روی یا یگان معرکه اشتراک کنی و نه همین چیزی عادی‌ترین رفتار یا یک فرهنگ وی میرساند به طلاق کردن. بله، تشکر حرمگل. بینندگان و شنوندگان ارجمند، همکاران ما در خیابان‌های شهر دوشنبه از مردم راهگذر سوال کردند که درباره طلاق از طریق SMS یا پیامک چی فکر و اندیشه دارند. بیایید حالا نظری آنها را همراه بشنویم. اگر مرد باشد بیاید رو پاروی زن نشیند جواب شدید. این یا نشونه نمردی نشون میده. خودش میگیره دکین چند کیلومتر میرم بجون میشه و بعد با تلفن طلاق میکنه. خوبتر میشود که اون صحبت تلفن نشود، این چیزا بیشتر با نظر مردم هم عیانی باشد. خیلی اکوبای با تلفن طلاق داد زنش با گوشش فهمید طلاق میشه. یعنی درست است؟ درسته، با گوشش فهمید درسته. با فکر من خیلی کارون درست است. خیلی اومده سنجیدگی دیدن در که چی گناه داره، مثلا اویلش یگان کمبودی داره، یگان ممکن با گپای هر خیلی آدم باور کرده در همین اساس طلاق بیهوده میکنن زنورا. این با طریق تلفنی ناممکن است. اگر از جهت از نگاه اسلام گیریم یا که شریعت گیریم، میگه که سه موردی هست که شوخی نداره، شوخیش هم قبول میشه و جدیش هم قبول میشه. از اون جمله این طلاق. بانیکو از طریق SMS یا تلفن چی نظر دارید؟ خب این نگاهی شهروندان تاجیکستان بود با این موضوع. البته بعد از فروپاشی اویله باری سنگین روزگار و از جمله فرزندان برداشت زنها می افتد. برفیما، شما سالها باز موضوع مهاجرت و وضع خانواده های مهاجران را پژوهش میکنید. بگید که بعد از طلاق زنها با چی مشکلی ها روبرو میشوند و برای حل مشکل از کدام اقدام کار میگیرند؟ وضعیت امروز در مناطق هایی که ما فعالیت میکنیم معلوم است که همه مشکلات بر سر زنان می آید. پس از همین طلاق تلفنی دادن
мо ҳатто бо ҳамон занҳое суҳбатҳо доштем ки бевосита уно баъди аз сабаби оне ки бисёр занҳо омӯзиши хуб нагирифтанд дар давраи мактабӣ, дар ягон таҳсилоти умуман дар ягон донишгоҳҳо таҳсил нагирифтанд, аз ин хотир маълумоти хуб надоранд дар бораи зиндагӣ, умуман бисёр ҷавон ба шавҳар мебароянд. Пас аз пош хӯрдани оилаҳо бисёр мушкилоти сахт аст барои бисёр вақт ба сӯи худкушӣ оварда мерасонад ин ҳолатҳо. ташаккур барфимо. ва як сол ман мехостам аз домоло Ҷамолиддин бипурсам. домоло Ҷамолиддин, ёд дорам ки тақрибан 2 сол пеш шурӯи уламо дар бораи манъи талоқ аз тариқи SMS ва паёмак як фатво дода буд. ман ин дар хотирам аст. яъне ки аз нигоҳи шумо ин фатво то ба гӯши мардум нарасидааст? аслан дар ин масъала рости ман огоҳиам надорам ки шӯрои уламои хел фатво дода бошад ки аз тариқи SMS ё ки аз тариқи телефон талоқ карда нашавад. аз ин ман огоҳӣ надорам ва худи мазҳаби ҳанафӣ, асли мазҳаби ҳанафӣ ҳамин аст ки вақте ки худи мард эътироф мекунад ё дар хат менависад ё ки бо воситаи паёмак мефиристад, вақте ки агар эътироф кунад ки худи ман кардам ва зан ҳам эътироф кунад ки воқеан ба ҳамон телефон худи шавҳарам буд, ман овози ӯро мешинохтам, мамнун буд. ва вақте ки аз ду тараф агар созиш бошад, тавофуқ бошад, агар ҷои баҳс надорад, фақат талоқ чанд намуд мешавад. баъзе талоқҳое ҳаст ки имкони боз ҳам зиндагӣ кардан дорад вақте ки ризогии тарафайн бошад. бисёр чизҳое мешавад ки муроҷиатҳое мешавад ки худи ҳамон занҳо дигар намехоҳанд ки бо ҳамон ҳамсарои пешинаашон зиндагӣ кунанд, чунки баъзе онҳо ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд ва мегӯяд ки ҳатто дар як сол як бор занги телефонӣ ҳам намекунанд ва баъзеашон рафта дар онҷо оилаи нав бунёд мекунанд ва аз ҳамин лиҳоз баъзе ин сабаби хонавайрон шуда, ҳатто ба дараҷаи маърифати паст дорад, аз муқаддас будани оила бехабар ҳастанд ки ҳатто фикри фарзандҳои худро ҳам намекунанд. бале, ташаккур. ва кӯтоҳ ман мехостам ки Ҳарамгул ва Барфимо ҳам назари худро ба ин гуна талоқ бигӯянд. кӯтоҳ чанд ҷумла бигӯед ки назари шумо ба ин гуна талоқ чӣ хел аст, манфӣ аст ё мусбат? ва хуб, вақте ки оилаҳо бо ҳам рост намегиранд, яъне ки хонаводаи ҷавон аз он ки хушунатомез ё низомомез зиндагишонро идома медиҳанд, беҳтар он аст ки агар дарк карда бошанд ки муносиби ҳамдигар нестанд, беҳтар он аст ки онҳо ҷудо шаванд ва ҳамсафари худро биёбанд. вале вақте домуло дар ин бора сухан мегӯянд ки намедонад, мутаассифона ҳамин муфтиёти имрӯзаи Тоҷикистон чандин ҷавонҳое ки борҳо ҳамдигарро талоқ кардаанд, боз никоҳ карда додааст ва ман бевосита шоҳид будам соли гузашта. ва ин ки то куҷо ин чиз манфию мусбат аст, шояд ҷиҳати манфиашам бошад, чун занҳои мо аксаран дар ин ҳолат зиндагӣ талоқро охирин шонси ҳаёти худ медонанд. вақте ки ҷудо шудан худро дар ростои зиндагӣ таслим мекунанд, яъне ки бадбахттарин зан, яъне шинохти нодуруст доранд ва онҳоро дар ин ҳолат пажмурдагии зеҳнӣ мебарад ба кӯи ноумедӣ. ҳолон ки на, талоқ ҳам як роҳи ислоҳ шудани худи инсон аст ва худи зан аст ва зан метавонад бо донишу фаҳмишу саводу маълумоти кофии худ дар зиндагӣ мубориза барад. барои ин бояд ки зеҳнияти занҳоро мо пок кунем, барои ин бояд занҳо худашон омода бошанд. мо занҳо бисёр эҳсосӣ ҳастем, мо якадӯстдор ҳастем занҳо. вақте ки занҳо як дил мебанданд, масалан ба шавҳарони худ ба тақдир тан медиҳанд, оила бунёд мекунанд, вақт баъд аз талоқ ин мехоҳем намехоҳем, ин як шикасти сахти зеҳнӣ аст барои мо. ташаккур ба меҳмонони азиз ва инҷо бо таманнои рӯзу рӯзгори хуш ба якояки шумо ин нашри чашмандози озодиро поён мебарем.